پشتی آلوزیا 6 سالا دولت ترکیه و اسرائیل حول ددن کو دست به وکرنا روپلک نویا تکلیه بکن. پرسگرکا سرکه یا دناور هر دو آلیادا امبارگویا اسرائیل او کدانی لسر غزه. بری 6 سالا گمیک بناو ماوی مارمارا ج ترکیه ریکتو و روی خدایی بو غزه. لبلی هزن اولکاریا اسرائیل ایرش لسر و گمیک کریبو و ده انجام ایرش ده حملاتی ترکیه جیان خود دست دایبون. پشتی 6 سالا هر دو آلی هاتن باهف و پیمانک یا چاره سرکینا پرسگرکین دناور خود امضا کردن و برهما یکمین یا به پیمانه گمی بناو لیدی لیلایه. اف گمی به 10,000 تن بار خود روی خود دایا گیراون غزه. او راج یکشم گهای وی باجاری. پشتی پیمانی دنابرا اسرائیل و ترکیه ده اف گمی پیشینه گوگ هشت غزه. و هنگامی دن و بگهجن غزه هلگرتینه با آلاوی پیویست جه فلسطینیاره. اف گمی برهمای کمینه یا وی پیمانه جبر ویجی او گلکی گرینگه. آلی اسرائیل جه کیفخوشی خواه درباره و پیمان آنی سرزمان او دبیجن به واجو جه آلی اسرائیل و حاتیه لزاندن. اف نشانه کمینه و پیمانه پشتی پیمان دناورا هر دو آلیان ده حاتی امضا کرن اف گمی بریکتیه و نهاگی های ویدره. آلی حکومت اسرائیل پشتوانی گرینگ دایه و پیمانه به تایبتی اف گمی بری جشنگی های ور و اف نشانه که باشه. هر دو آلی باور دکن که اف گمی یه ببه گاوا یکمین بو آواکرنا تکلین خورد. جا آلی حکومت ترکیه پارلمانتر Veysel Kaynak keyfxaşiya milli Türkiye ani serziman. Ama geldiğimiz nokta itibariyle Aliye İsrail'e leburinj ma xwastiye de heman demê dawê tazminatê bide malbatên kesin 2010 hatbûn kuştin. Ambargoya li Gazayê hatiye sist kirin. Ev gavên giringin vê peymanê de. Armanca meya yekemîn hem Falastînî hem jî hemû mirovên li cîhanê bi dilekê şad jiyana xwe berdewam bikin. Gemiya binavê Leydi Layla dest bi valekirina barê xwe kiriye. Hêviye herî mezin ya di navbera her du aliyên de ew e ku barê vê gemiyê bibe destpêka havelbendiyek nû. Ji aliyê Filistînê jî balyozê İstanbulê Fuat Mustafa keyfxweşiya xwe anî ser ziman. Tişta rast ku ev gemî wê bigha Filistînê ev nîşaneya piştgiriya Tirkiya dideme. Tekiliyên di navbera her du aliyan bi bûyerek ya gemiyek berê çend sala têk veçûyî. û niha dîsa gemiyek gihaya giravên Gazayê û bûye sembola hevalbendiyek nû. Barê vê gemiya nû xurtkirina hevalbendiyê ye û dema pêşiya me yê nîşa dike ku ka berhemên peymana nû yê kîjan deryên din ji veke.